Athaki 15 aria makarugamirira bururi wa Kenya thiini wa mathako ma karate ma mabũrũri maria mari utongo umwe Commonwealth ni marikitie gucagurwo. President wa kiama gia karate Kenya akiuga hari bata mathukuru kuhimbiria muthako uyu kuona ni uhinguraga meciria ma arutwo na kumateithia kwigitagira. Tutashirikiana na Ministry of Education tuone kama inaweza ingizwa kwa syllabus ya CBC kama mojawapo wa michezo ambayo inafunzwa kuanzia umri mdogo, ndio tuwe na wachezaji wengi ambao wengi wazuri na ku-identify talanta mapema ndio ikuzwe, alafu tuwe na wachezaji wazuri katika kiwango cha kitaifa na kimataifa. Bitika ici cia Commonwealth cigathakirwo bũrũri-inĩ wa South Africa. Arume 8 na airitu 7 makiamurwo gukarirukia bendera ya karate ya Kenya. Turoga twathie kuu South Africa turehariria guka na gold medal ndo riri ni ria mbere Kenya yahota guthie muthako ucio. Miaka ĩyo ĩhĩtũkĩte tutire twahota guthie na riu hope for the best. Atumia makiuga onao ni mambĩrĩirie kuhĩmbĩria karate, makiongerera ati ona ikiro cia muthako uyu ni ciambatirite na njira nene. Mbeleni kulikuwa na challenge, ulikuwa unakuta coaches wote ni wanaume, so wasichana unakuta challenges zao wanaogopa kuopen up kwa men, so with time kama akona issue anaacha kukuja, but vile so government na KKF wame recruit wasichana wengi kukuwa referees na coaches na hata gender representatives wa ladies wana empower wasichana. Ino ni ceceni ya Inooro TV Thika na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.